Hey. Honorable. Honorable Ponchen. Papa, blah, inch 2. Oh, sir. That's it. Are they offering for never? Off the TV station and Amiana. Me ko share down for bi wa ha o. Because soon say afi na ma ba mpese me nya friend bi wa na me no ni na. Because honorable jam me ho sa kwa. Papa nya hwe a. Boni so nya hwe. What wow. An honorable adwuma be na wo ye. They say there me ba anche afi na me hwe adwuma bi. Se me sa be ka adwuma bi a na ma. Wo hwe adanfo a na wo hwe adwuma. E bia me adanfo na no a link me to adwuma. Yeah, because too much. Honorable Ponchen. That's mama adwuma. Sir. Oh, come in imagine pa. Good. Wow, come in imagine. Ba conductor. Conductor. Ubeja honorable no abe conductor. Pacho conductor no me tiasi. No honorable. Obi a odi honorable nti conductor say. Okay, conductor. Pacho this what say. Hey mate. Yeah. Mate. Okay, mate. Kejeti atimatima hia kwanta ni. Trotro mate. Oh. Sa mate sem ni de. Wonim say me honorable ni de. Wonim say my assemblyman na manya no. Man for dudu ona ni me honorable. Afi de me ko tale Trotro say me di mate ya. Failure mama. As honorable like me. Excuse you. Oh. Now who nam here ya who nya dwuma bia ya kan sen wo costa ne ya wanya no nti no mpa dwuma anye adwuma so wa chia wunya bi na se nyame ya wadom na se wanya mate adwuma papa o be ma papa yehwe wo de adwuma fufuro bia meye me pe dwuma sika wom ibi kura no ye wie every trip bia be ko bia no wo beti chobo e dan ya mate for wo beti chobo asa na ye wie matua wo ka so asa ye ko yes so account na so to me bo shell. So what I say end of 8 nyina no benya kakra wo de be podwe sa ba nya dwuma no mate din mate say din mate no na din mate ni na me okay sika ni de wonya din mate failure mami nka e bia ono abo aponche trip parliament V8 for ni bia okay na so parliament member be driver okay Mati yo and I say I was boy bia me wo parliament okay member of parliament o parliament a open ba say obe tali kan ho adi mate de wo pe Mati chami nade maka se ma cho ma hwe wani mu ana kisene ade mami te ya no tete me mama ka jo se nya buto onya ska ni bi mama kam ya bra ma wachi me ba no pa nya abotre me ba nwumra nya abotre me nya abotre na nkosi dabe kro mu ya ye wo mu nim se wadua ne de odi ba obi ani na emu ma asem ne ba de a obenya kafo ade na ye se be ma no we wono anka so we friend mam Kwadwo blane be yi wa do we why na ba yu a wusi wo e de nka ye de fa ntobro wo ye de fa ntobro tena wo so Kwadwo be yi wa no aso adi aso ade achi ya sika 19 na ska ya o ye ka se betua ba bai dada bia wo de next o timi tua o kana wade asa me ko ka se minya dwuma na ka metia ma wunya adwuma re se ne wo ka wa no soro ne bofo wunya adwuma se wuti hoi a wo nan twitwa wo san twitwa abrantie katachi out wa betena oba so no we wa betena ne so o to ma wudi o chese wa fa bibia fi se bi mpedua sa wo nai kro oja ne fudi enti nyaade a wo so ho no wa yi bibi di ama no ne ma me so de ka so anu so utimi ntua aso nyese bia pa yo aso madwuma sei o chewa me sei wadwuma sei wai uko ye adwuma bi da be na sei ye aso mi na ka dwuma madwuma bisa matamanansis safo me twemo am to kasa de gare eye bibi hwa branti a wugina ho wo wonan wonsa wo afa abayo anyonyamfo sei esan so onu awon ba bi tie nti no abetena ne so ona nka wonsa nka misika eka mini mi okuro yi mu be me na ma be sere mo se mo ife bibi dia ye mi be isi o me twen mi wura
mi wura papa ben ma hwe na animu abesi sabre o mo ahwo so ah kachi nade be ma de so utimi pie kopa adwuma wo hye dem dia enyeyi ah masa woni mi ana minim se musika no mutimi sa wo mpa adwuma ntina me obi nkuta lance sa me twika a menya kan dwuma fa se ana me fa so kotoka musika mo kotoka akutwi ah musika kotoka akutwi di me ko ma menya kan twa me ntimi nyara ntimi me tu pese o kire me se wo hye dem no na ka wo na no wo de ne kaki ya be kura wo de ne kaki ya be kura be ene sa fu abotre na eme mana nkasa na TV aso no se won twa anim a ye mpuchi ho twina anim utwina anim a obekwa kopa adwuma ye ah masa wuti me jame ka fonche me no masina ka sa wuti me jame ka fonche abodam na to wo adwuma ye me ka se chero me twam me te ka sa na ade wu mi sa no mo ka ase be abushaka e dia abusuaka ase be abushaka na se me kopa ka twa bebe me nya go no me nya ka twi ye tufo no wo pesa na japa de abusuya be ka pacho me da na maka che no se wa mo ho so na ye wa adwin so betina fa kwa ye mafa dia na nya afa na ade oba nche kura ba mu ase na okura wo de na ye metan se ne wuti wo sokoi no afa twem na anga we na osiru na wo sa atoma ni die ene sa fu a show ni o twem o mu ade o ene sa fu o jo na nya kwan ya toma wo de tu ni adwe ya so mu u be fata dokwa na so be o mesaba mamu na kata o mu ade o ya ma menu me ho na me ka hwe ma le nya mo trai fa uti fa wa me ke ma no mo sa sama boy wo ni pa wo ndo akofa ba me pa fa na ba wo sa se pia ba nti ko peka ni bi wo sa ko ko rada em ho no basi pie ko peka ni bi na se ono ma me ka se ono ma me asha mo mugu me masi mimi se ono ma me asha ko peka ni enti what me na mi nti wo ko peka ni bi na so dem sa ba de nya ka ni bi Nigeria si kwa kono dia pes minimum pi ni via bi Nigeria si so adwuma ya onse na nse mo de mu e ka wona so ye nye ka wona ye branch na nya bia ye de mu de bia mu tare ka no ti maka yo se wunye serious so wunye serious se bi adwuma wo ya ma wonsa kwa no de ye nya gentle mu so adwuma ya ma wonsa kwa no ye nya gentle wo wanka wona adwuma unu o master ya adwuma na wonye serious a ohun sa na beba master wonye serious o master serious any time bia onum se ye de wa no ya adwuma no ohun wonsa kwa no me master wonye serious nje sa am so madoge no se ti na maka cho se jai ne bra best mate association bra be ka me ho so ati ase ebi mu buse mate na e ya adwuma fo na den e na wo mpebla agba adi mate na so masa ska wo mo sa o feel on Ghana ha say adwuma ye dirty worker na ebi mu nim se adwuma che se enya ene na ska wo na me de me feel on che se me master na twimi dia na se so ati ase ene na ska wo so mate adwuma me ye 1 e dey bia me nya 50 cedi minya so ati ase plus choba me say de mate boss me so me boss asa man bia kan o na wo se mate bright like wo hwe me dress an wo se ensisan ya bem she sika wo we kra to ne say wait 2.5 de bia boss mam 20 cedis wa he jai ne be di mate maka wonti e o se na so na fanboy sam na den hey me meta na media e kama tu wo ya kama e de kra timiti be say se bia menya me mark 50 na menya ne kan wa metimiti 30 kan wo so 80 enti e de 8 1 week you be di kra mai Hey, hey me jam ho me jam ho Hey, good afternoon. eh wanabu Yeah. wanabu no Eh, meni ajepa. yeah Sese me bani na nkomodi amudi no. Atoma sumpa. me office asem na make Sir. mate na ho asem na make kire ni Oh, di. wanabu Tiam. Na mam sama meti die ase meti nsem se. wa be gina e chira dada na Me ba no hu tokuro no. wanabu adwuma me ya na meeting wa dance a kire no And me kwana na me stop ye. Me pause ya na me say say no nsem yi die. Mate juma no sa ska wo. che wanabu nya izo mate adwuma ni me di na sen ka wudi ma kwa stand amana me yanwu ani ma sesa wa jano maka bo enka wo buy mate e guy to wanabu nya izo hwe se wo sora no pa eno ase na ye nukura adwuma ne de ni sen eno ase wo pa na ebi furo na wo so obi mu na wo bie gate eno no e de ye pon a mama me 50 cedi ye first price ye pon am 50 plus me choba meti be 30 na 80 plus bo so me de boss be sa de ama me enya easy wa ona anga so jiro mo fie say small boy o ba be ware o
Baba ojo ka wale asan ma. Ana one dance ya just no kra onya na do to dance me si onya no meka meto. Kaso. Obi adi nkomo a kire me. But man funny serious. She funny serious. Sir. Funny serious. E ya na bi bu di se mate adwuma na ya adwuma yi bi so ska wom. Obi tutubu. Ai. From pay I be e. Obi say timati chobo we fasa. Obi timati chobo na. Just obi ade be sound no kit. Oh, it's coming be. What did this kakra ma yo? She o ka so. Se baba na oni adwuma no nya fast se me master. Oh. Ade be sana wa clock. Ko jibe sia akora kwa kope. It one abo ya wadwe na mate ni de ye. So, se nka woni manka, ene ye se ka ko stand ya. Asem si ye. So, wa boka ko pa ye nyina. Ashim. So, okay, me be mate 6 months by now. Okay, say. Ko ye.